Sabuya futhi leyo nsizwa uKhuzani Mfokampongo sibuya ngani ngemiliyoni asehlanganisile laphana kwi-album engithanda ukukholwa ukuthi yango-2016 eyayithi-ke Inyoni Yomthakathi. Kunengoma laphana ethi Isu Lami iphuye isikhathi eside lokhu isondele kwimiliyoni isize yahlanganisa-ke imiliyoni futhi la edeka imiliyoni kaGoqa. Niyabona ukuthi kwaGoqa kusetshenzwa kanzima kanjani, bawasebenzela kanzima kanjani amamiliyoni. Yilokho okumele nikubonge ngabantu bakwaGoqa nabantu nje abathanda umculo kaKhuzani Idlamlele. Siyakhumbula i-album ngawo unyaka 2017 kuma-South African Music Awards yathole i-award as Best Maskandi Album. Kuba ubani-ke yena uKhuzani yadla umhlanganiso nakho nalapho kuyafakazela ukuthi in a traditional front Khuzani with his album Inyoni Yomthakathi won Best Maskandi Album. La siyaqhubeka-ke article lapha-ke yayisammarize into eyenze kuphi kuma-awards alowo nyaka loyo. Mawuthi nalapho ku-AI ngithi uGoogle niyawazi, uphinde uthi uyosesha laphana aphinde akuconfirm ukuthi-ke kumasama yawina as i-Best Maskandi Album. Right. Uma sithi-ke siyabheka-ke iy'ngoma ezazikhona kuyo le album ezinye zazo lezi ey'fana namalobolo, amadimoni, Lumnandi Uthando, Iso Lami, Esihlanganisa Imiliyoni, Malo Wami kanye nothi Liyothethwa Kanjani. Zonke lezi ngoma zimnandi, zimnandi zonke lezi ngoma lezi. Maybe lezi ngoma ziwu-14 laphana. Kodwa i-album yango-2016 yawina ngo-2017 laphana kumasama. Yaphostwa ngo-2021 njengoba nibona-ke lapha kwakuzi-12 kaFebhuwari 2021 iphostwa-ke lapha-ke ku-YouTube. Sihlanganisile-ke imiliyoni. Lokho nje ukuconfirm ukuthi amamiliyoni ayanda kwaGoqa, akwanda amamiliyoni amasha namamiliyoni amadala. Yingakho ngangisho ukuthi umusic kaKhuzani uyi-classic. Umusic wakhona awuphelelwa isikhathi, uhlezi uwudlala even after 10 years. Awunankinga nje umusic kaKhuzani uyawudlala futhi usuke usemnandi, ukhumbuza futhi nalezi ay'khathi ngoba uyafitha, uyabona. Mawumculi-ke kumele ube njalo-ke into oyiculayo ukwazi nokuthi into yakho after 5 years 10 years ibe relatable. Ungazibuza ukuthi lo muntu oyithini kahle kahle lapha ngoba kuba ngathi usukhuluma ngenye into mase ngesinye isikhathi. Ubuciko-ke lokho-ke ukujula-ke lokho anakho-ke uKhuzani. Abantu bazoqhubeka-ke futhi bephushe be-stream-e ezinye iy'ngoma-ke isazongena-ke ezinye futhi ey'ningi. Ilokho abantu kumele bekwazi. Usazophusha uKhuzani usesegemini uphakathi. Abakhuluma okunye bayayikhulumela nje ngoba benziwa ukungazi. uKhuzani usaphusha kakhulu and usababhincisela nxanye abafana bakweminye imizi. Right-ke bekuyilokho besizokubika-ke ngayo-ke ingoma esihlanganiseke imiliyoni. Siyibongele kakhulu ukuthi-ke nayo le ngoma ize ihlanganise imiliyoni. Engicabanga ukuthi eyokuqala-ke kwi-album eyenzeke imiliyoni njengoba-ke iphushe-ke yaze yafika la. Ingoma emnandi kahle kakhulu yana ethi Iso Lami. Ngibonge ithuba sesizodibana okuzayo.